Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-puan. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Alright. Kali ini video saya ingin menerangkan berkenaan dengan another series for user guides dalam sistem yang saya introducekan ni, AMTA Workflow Systems. So kali ni saya ingin memperkenalkan AM Premium VPSA. Alright, kalau anda pernah tengok video yang sebelum ni, AM Advanced VPSA, kita ada indicators dalam satu package, indicators within indicators, bermakna di dalam satu single indicator kita ada pelbagai lagi indikator di dalam ni yang kita boleh activate untuk study volumes, right? Dan dia plot dekat bawah kita punya price chart, right? So kita ada independent slots untuk indikator. Tetapi AM Premium VPSA adalah lebih advanced daripada itu, di mana kita menggunakan algorithm behind the scene untuk create signal for large volume. Bermaksud apabila terdapatnya significant volume yang masuk ke dalam market, contohnya pembelian, buy up volume yang significant, kita boleh detect dan kita display pada candle yang mana pembelian tersebut berlaku, right? So kita boleh plan untuk mencari setup yang sesuai dengan market structure pada masa itu. Contohnya apabila market telah retrace, telah sampai di support dan terdapatnya significant volume buy up pada masa itu, dan kita boleh consider a long trade. Okay, so tujuan video ini dilakukan adalah untuk menerangkan bagaimana kita menggunakan signal dan bagaimana terdapatnya pelbagai setup yang kita boleh trade dan juga setup yang kita tak boleh trade walaupun kita terdapatnya blue diamond atau significant volume. Sebab untuk pengetahuan anda, significant buy up volume ni, buy up volume bukan saja untuk menaikkan price, tapi digunakan juga untuk absorb selling pressure ketika market tengah buat markdown ataupun downtrend. Ketika market sedang sideway, maksudnya dia sedang buat accumulation, walaupun price tak naik, dia trading dalam sideway, tetapi ada juga buy up volume sebab dia absorb the selling pressure. Dan kita juga ada di absorption di lower boundary of the trading range, di mana price cuba untuk break the trading range tapi tak dapat sebab ada buy up volume and support untuk bawa masuk price kembali ke dalam trading range. Okay, and then ada juga buy up volume digunakan untuk memecahkan resistance level ataupun untuk breakout from chart pattern, right? So blue diamond ataupun premium VPSA ini adalah untuk highlight the movement of volume into the market, and as well as volume out of the market, but not to produce a long or buy signal yet. Okay, we are way far before producing the signal for buy in, because first, before kita boleh buy, before kita ada signal buy, kita kena confirm ada volume, because the volume is required to confirm the movement. Especially, for example, when you break out from certain chart pattern, you need a certain volume pattern or minimum volume to ensure that you have a successful breakout. Alright, kita tak nak chart pattern breakout on light volume because ada potensi untuk dibuat return move dan menyebabkan kita dapat potensi mendapatkan bull trap. Alright, kita anticipate dia breakout, tapi because ada breakout dengan low volume, light volume, dia akan return back and then you akan terperangkap because you go long. Right, kita pun nak elakkan juga, contohnya terdapat blue diamond di resistance, kita nak tengok sama ada betulkah volume itu sesuai untuk di trade. Alright, kita akan tengok bagaimana pelbagai situasi di mana walaupun kita terdapat kenaikan significant volume, tapi tidak semestinya volume itu boleh digunakan untuk trade. Kita kena match dengan market structure, support, resistance. Kita kena tengok previous resistance, previous support. Kita tengok Fibonacci, kita tengok candlestick dan pelbagai lagi confluence yang kita boleh tengok, right? Tapi yang penting, once kita dah confirm market structure kita okay dan volume okay, dan dia boleh menambahkan lagi probability of likelihood that we are right in our trade decision to go long. Okay, alright, sebelum kita mulakan, di sini ada sedikit penafian. Alright, video ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan sahaja dan bukan cadangan untuk membeli atau menjual stok ataupun apa jua jenis instrumen kewangan. Anda dinasihati untuk menghubungi remiser dealer bank pelaburan yang mempunyai lesen atau kelangkaan yang sah untuk bertanyakan pendapat dan menguruskan pelaburan anda. Dan sekiranya anda adalah seorang technical analyst, anda boleh menggunakan video ini sebagai rujukan, right? Dan anda perlu membuat trade anda sendiri, menguruskan risiko anda sendiri kerana ianya adalah tanggungjawab anda. Alright?
video ini dan segala material berkenaan daripada website dan channel tidak akan meminta wang pelaburan anda, kerana saya tidak akan melaburkan duit sesiapa sahaja. Alright, kerana kita hanya share technical analysis from perspective, educational perspective. So harap anda faham, dan sekiranya anda ingin mendapatkan nasihat pelaburan, mohon mencari ejen-ejen yang berlesen dan berhati-hati dengan scammer. Okey, topik untuk video kali ini adalah terdapat 3 topik: stock screenings dan selection menggunakan Bursa Volume Finder. Alright, dan juga yang nombor 2, confirmation of stocks volume potential with AM volume VPSA, and dan yang ketiga, trading strategy VM volume premium VPSA. Right. Tapi untuk pengetahuan anda, untuk tajuk topik 1 dan topik 2, saya telah buat video khas yang bertajuk AM Bursa Volume Finder, stock screener for AM premium VPSA. Okay, anda boleh pergi ke website saya, alright, technicalanalysispriceaction.com/videos. Right, anda dapat ada advanced VPSA video part 1. Anda boleh tengok ini adalah nombor 1 video pertama di dalam series VPSA, dan anda boleh pergi, dan selepas itu anda boleh pergi ke menonton untuk video Bursa Volume Finder. Okey, Bursa Volume Finder adalah sejenis screener yang akan screen stok di bursa untuk mencari large volume, significant large volume yang masuk ke dalam sesuatu market, dan screener ni akan mencari stok-stok tersebut pada candle terakhir. Misal kata, kalau kita dalam daily time frame, kita run the screener tersebut apabila market tutup dengan volume yang besar pada hari itu, dia akan detect that kind of stocks, dan dia akan display, dan anda boleh check result dengan menggunakan advanced VPSA ataupun dengan premium VPSA. Okay, so yang penting anda boleh tengok video ni macam mana dulu. Right. So kembali kepada topik kita. So saya akan tunjuk satu contoh untuk stock screening dan selection sebagai refresh untuk berkenaan dengan screening. Okay, untuk topik screening anda kena tengok video yang saya tunjukkan tadi tu. Alright. Okay, so kita pergi pada topik pertama, iaitu berkenaan dengan stock selection using volume finder. Okay, jika anda buka volume finder, right, so anda boleh pilih sama ada anda ingin mencari stocks daripada mana-mana sektor, ataupun anda boleh menggunakan sektor multi layout dalam trading view untuk mencari sektor 8 sektor ataupun lebih berkenaan dengan number of sector yang boleh anda scan menggunakan volume finder. Okey, jika anda lihat di sini, hari ini hari Ahad. Okey, saya run screener ni dalam hari Ahad. So anda tak perlu kisah anda run screener, sebab every time anda buka, dia akan load the latest result. Right, tak kisahlah anda scan pada pukul berapa pun, apa yang result keluar, dia akan result pada masa itu. So kalau kita scan pada hari Minggu, semestinya dia akan result yang terakhir pada hari Jumaat lah. Alright, okay. So macam contoh ni kan, saya scan untuk 8 different sektor yang berlainan. Saya dapat dalam daily time frame, saya dapat result daripada pelbagai sektor yang menunjukkan terdapatnya significant buyout volume pada keseluruhan hari trading hari Jumaat lepas. Okay, so dengan menggunakan ni, saya boleh semak. Contohnya saya pergi HSL, right, dan saya pergi pada VPSA, dan bila saya pergi cari VSA, dan saya nampak daripada premium, adakah terdapatnya signal blue diamond di dalam stok tersebut, right. Okay, contohnya tadi dalam HSL, right. So anda boleh tengok, bila kita buka HSL nanti, dia akan keluar. Okay, right. So saya akan buka untuk HSL dulu untuk tunjukkan. Tadi kita dapat HSL dalam screener, right. So kita boleh buka, dan di sini kita onkan HSL, kita cari stok HSL, dan kita buka dalam daily time frame, right. Daily time frame, kita kena confirmkan sama ada screener tersebut memberikan blue diamond atau tidak, right. So kita akan open pada daily time frame. Okay, seperti anda lihat, kita dapat satu blue diamond, right. So seperti yang saya anda tunjuk tadi, di dalam screener kita terdapat significant volume, right, HSL dalam industrial service sector, right. So kita ambil HSL nama ni, dan kita tengok dalam chart yang ada VPSA, premium VPSA, dan kita nampak ada significant volume buyout. So daripada sini maksudnya kita dapati bahawa terdapatnya pada hari Jumaat
ada onset ataupun permulaan di mana volume telah masuk ke dalam market HSL. Anda boleh tengok HSL sedang sideway, right? Pada satu ketika pada sideway telah trading beberapa lama, anda terdapatnya significant volume buy up, right? So adakah ini berpotensi untuk menjadi satu breakout from this trading range atau menunjukkan perubahan trend? Kalau anda tengok, right, HSL telah pun berada di dalam markdown ataupun downtrend dan kemudian memasuk dalam sideway. And then adakah ini telah bagi kita signal sama ada market adalah ready untuk keluar daripada trend? Kita tak pasti lagi pada ketika ini sebab kita masih lagi trading within the range, right? Tapi dia telah memberitahu kita bahawa terdapatnya interest ataupun renewed interest di dalam market HSL ini, di mana terdapat pembelian yang signifikan yang masuk ke dalam sideway. Ini menunjukkan kita terdapat accumulation, right? Sama ada dia akan breakout, bila dia akan breakout kita tak pasti lagi, sehinggalah dia memecahkan upper boundary. And sometimes dia boleh pecah dan dia boleh masuk semula. Itu dipanggil upthrust. Okay, dia seolah-olah sebagai bull trap. Alright, dia belum ready. So kita kena monitor stok-stok yang macam ni. Alright, ini adalah salah satu penggunaan AM volume finder untuk mencari stok-stok dalam accumulated stage, accumulation stage ataupun accumulation phase. Alright, anda boleh tengok dengan lebih lanjut video volume finder, ya. Alright, so kita kembali kepada kita punya topik. Ini pun juga salah satu result, ya. Saya run terlebih dahulu, saya dapat result berkenaan dengan Unisem. Bila saya dapat dalam result dalam volume finder menunjukkan ada terdapatnya significant volume, dan saya check dengan menggunakan premium VPSA, dan dia memberitahu saya pada last candle terdapatnya significant volume. So the idea of the trade, kita kena tengok market kita dah sampai structure, kita calculate kita punya risk reward ratio sama, dan kita check everything is okay, dan kita boleh trade, right? Jangan risau, saya ada siapkan list ataupun checklist untuk anda prepare sekiranya setelah BD ataupun Blue Diamond keluar, apa yang perlu anda buat. Terdapat checklist yang telah saya sediakan. Alright, anda tunggu video ini sehingga tamat. Alright, so untuk topik 1 dan topik 2 saya dah tunjukkan tadi bagaimana nak menggunakan AM Bursa Volume Finder, dan confirm setelah kita dapat result daripada Volume Finder tadi, kita boleh check stocks yang keluar dalam result tadi. Kita check pada chart yang ada AM Premium VPSA Indicator, dan kita tengok ada Blue Diamond pada candle terakhir, kan. So anda boleh check. Alright, so sekarang kita akan masuk topik ketiga, iaitu trading strategies with AM Premium VPSA, right? So basically, bila kita cakap berkenaan dengan trading strategy, right, so normally we have two types, okay, of trading strategy. There are two strategies that can be used, right, generally as a trading in using technical analysis, kan. Tapi dalam AM Premium VPSA ni, kita pun boleh pakai trading tersebut because it is common. Okay, common strategy adalah kita trend following, kita ikut trends. And then lagi satu ialah reversal, maksudnya kita trade apabila market is about to reverse, ataupun kita trade pada against the direction of the major trend, right? So yang pentingnya sama ada kita menggunakan di mana antara dua strategi ni, sama ada kita menggunakan trend following strategy ataupun reversal strategy. Yang pentingnya kita kena confirm that all the strategies must be confirmed by volume. Bila kita trade following trend following strategy, contohnya kita ada market yang sedang buat uptrend tetapi telah masuk fasa correction, dan selepas correction tu tamat, dia ingin continue the uptrend, kan. So sebelum pada continue itu, kita kena make sure bahawa enough volume sudah accumulated inside the market dan ready untuk lift off dan continue the trend. Okay, sama juga kalau reversal entry, kita sudah tengok market telah bergerak downtrend, dan adakah pada dan telah pada satu ketika downtrend tersebut telah masuk ke extremely overbought, dan kita tengok dia create bottom, right, dia bottoming, and then dia create sideway trading range. And from trading range tu, adakah dia cukup volume untuk dia breakout daripada trading range dan start new trend, right? Selepas kita habis ada downtrend, kita ada sideway, dan kita nak naik semula kan untuk buat new uptrend. Adakah new uptrend tu cukup volumenya? Adakah kita mempunyai enough accumulated volume to fill up the movement out of the range? So benda tu semua, walau macam mana apa pun strategi yang kita pakai, kita kena confirm dengan buy up volume. Especially contohnya bila kita nak trade dekat resistance, kita nak make sure resistance tu boleh break, kita kena tengok ada Blue Diamond sebelum dan selepas trading. Kalau sebelum pun sekiranya dia tak berjaya, market boleh gagal untuk trade resistance, right? And sama juga kalau kita ada chart pattern, sebelum contohnya kita ada triangle chart pattern, market during the development of the chart pattern, total volume akan berkurangan, menunjukkan market is
doing the consolidation. Tapi selepas consolidation tamat, dia untuk breakout, dia gaining the volume. The volume yang dia gain itu adalah volume, buyout volume yang enough untuk breakout from the triangle, untuk fill up the movement. Okay, so kita kalau tengok note saya ni, kita ada dua strategi yang kita boleh pakai. Pertamanya, trend following strategy, right? Trend following entry strategy, di mana kita enter long during an uptrend which is already established, and then we taking the advantage when temporary correction or pullback completed, then go for trend continuation. Maksudnya di sini kita kenal pasti sesuatu market itu telah berada di dalam uptrend. Okay, kita boleh tengok dual EMA cloud dia warna hijau, and then market telah membuat retrace ke arah cloud tersebut. Dia buat temporary corrections ataupun temporary pullback, and then bila pullback tersebut completed, then kita boleh tengok sama ada blue diamond terdapat di bahagian end of that completion of the pullback, dan kita cari trade. Kita buy on dip. But now we buy on dip with volume confirmation. Okay, kita selalu dengar berkenaan dengan dalam uptrend buy on dip, buy on retracement. Itu betul. Tapi kita tambahkan lagi satu elemen di mana confirmation dengan buy up volume yang boleh support sama ada buy on dip itu adalah sustainable ke tidak. Okay, itu adalah berkenaan dengan trend following entry strategy. Yang kedua, iaitu dipanggil reversal entry strategy, di mana kita enter long when previous downtrend changes to an uptrend. To an uptrend. Maksud is a bullish reversal. Contohnya kita ada market tengah downtrend, dia buat double bottom ataupun inverted head and shoulder, dan bila kita tengok volume pattern dia nak lift off from the bottom, kita tengok adakah terdapatnya significant buyout volume yang boleh fill up the transition. Sebab kita tahu ya, dalam technical analysis, untuk market yang daripada downtrend berubah kepada uptrend, dia require so much volume to be accumulated first, right? Sebab dia mempunyai take time dia lama sikit. Dia punya longer time required to accumulate is longer before they can initiate new uptrend. Di sini kita boleh kenal pasti kemasukan volume yang boleh menjadi sebagai strong support dan seterusnya menjadi sebagai launching pad untuk price break higher and higher, right? Ataupun initiate new uptrend. Dan kita boleh participate di dalam suatu trend itu dengan lebih awal daripada di tengah-tengah, right? So conclusionnya, the success of these two strategy depends on the significant buyout volume that will support the price advancement during trend continuation and the reversal to upside. So kalau saya boleh rumuskan, nombor satu, kita trade blue diamond bila dalam keadaan uptrend. Uptrend tu tengah buat correction sekejap, kita masuk bila correction habis. Dan keduanya, reversal entry. Kita tunggu market sampai habis out downtrend, dan kita analyze, kita hold, kita keep monitoring the stock, dan kita cari setup yang terbaik bila volume dan timing yang terbaik untuk masuk ketika price very very low. Okay, dia memberikan kita higher risk, dia memberikan kita higher reward berbanding dengan risk, okay, ataupun low risk to reward ratio. Okay, kita akan tengok dengan lebih detail lepas ini. Okay, di sini saya ingin terangkan sedikit berkenaan dengan blue diamond. Alright, blue diamond ni basically simbol yang represent the significant buy up volume. Alright, so kalau anda menggunakan AM Premium VPSA, anda boleh set up basic setup dia macam ni ya, bila terdapat blue diamond. So basically jika anda dapat BU, bermaksud dia adalah buy up volume ya. Okay, then SIGVOL BU ya, bermaksud significant buy up volume. Okay, kalau kita tengok tadi BU tu tadi adalah buy up volume, BU ni akan muncul apabila buy up volume cross above the sell down volume. So kalau anda tengok video AM Advanced VPSA, buy up volume adalah volume yang transacted apabila traders beli sesuatu unit share daripada selling queue. Dia clearkan selling queue, right? Dia sell ataupun sell quantity, ask quantity. When buyers buy into that selling quantity, dia akan registered sebagai buy up action, buy up volume daripada action of buying from the traders, right? So apabila buy up volume cross above sell down volume, dia membagi tahu kita bahawa terdapatnya pembelian yang lebih banyak unit daripada penjualan. Okay, di situ kita dapat hint bahawa ada new buying interest, ada bullish sentiment coming into the market, right? And then apa itu significant buyout volume? Significant buyout volume appears when BU occurs at significantly larger than certain threshold. Okay, kita dapat tadi BU tadi dia akan cross. Okay, kalau untuk anda tahu, crossing of BU and sell down volume ni kan, buyout volume dan sell down volume akan sentiasa berlaku. Okay, sebab itulah trading, jual beli berlaku, right?
Tapi pada satu ketikanya, bila terdapatnya bullish sentiment, pembelian akan berlaku secara konsisten ataupun secara banyak sekaligus. Alright. Dan bila secara konsisten dan secara banyak, terdapatnya perbezaan di antara jumlah kuantiti buy up. Contohnya buy up volume pada pukul 9.30 pagi mungkin terdapat sedikit, and then pada setiap 30 minit berikutnya terdapat pembelian yang konsisten. So tradingnya nampak macam tak nampak significant volume. Tetapi let's say kita ada bullish sentiment newly comes in because of the news, ataupun Jerome membuat batch buy up, dia pump in, dia beli dengan jumlah yang banyak sekaligus, which is yang lebih berbeza dengan volume buy up transaction yang sebelumnya. So di sini algoritma akan dapat mengenal pasti terdapat anomalies. Anomalies ni terdapat abnormal di dalam reading buy up volume yang menandakan terdapatnya large volume, right? Contohnya daripada pukul 9.30 sampai pukul 10.30 terdapat buying up, tapi volume ni average-nya sangat low. Tetapi pada pukul 11 lebih, misal kata terdapat bullish sentiment, terdapat 5 kali ganda volume yang masuk. Di sini algoritma akan detect dia sebagai volume yang mempunyai significantly larger than certain average. Okey, di situlah di mana kita dapat tahu bahawa terdapatnya bullish sentiment yang kuat. Dan kalau kita dapat masuk pada ketika selepas itu, dan akan memberikan kita peluang untuk membuat profit. Tapi dengan saya kata tadi, tidak semestinya untuk menaikkan price. Kadang-kadang dia adalah untuk create support, untuk create clearance order from the sell queue, supaya dia nak clearkan the price, the liquidity at certain price level, supaya apabila liquidity itu habis, dia boleh berubah kepada price level yang lebih tinggi. Alright? Itulah berkenaan dengan market depth, right? Bila liquidity pada satu price level tu tamat ataupun consume, liquidity is consumed, then the price can move up or down. In this case, buy up volume is responsible to clear the liquidity at certain price level, so the price can go up. This is what we expected, right? We want the price increment. Okay, and then BD Blue Diamond adalah simbol yang akan keluar apabila BU and significant volume berada pada candle yang sama, right? BD appears when BU and significant volume BU occurs at the same time and pass certain filtering criteria, right? Itu yang anda perlu tahu, right? Okay, di dalam indicator, technical indicator AM system, right, terdapat satu yang dipanggil RSI heat maps. RSI heat map ni, dia berbeza dengan RSI curve yang kita selalu tengok, right? Kita tengok RSI curve, bila kita loadkan RSI curve, dia keluar di bawah chart, and then terdapatnya level, threshold level, sama ada di bahagian RSI bersama dengan 30 atau bersama dengan 70, dan kita dapat satu single line curve, right? Itu menunjukkan kita apabila RSI curve tu lebih daripada 70, membawa masuk overbought, dan jika curve RSI tu bawah 30, dia mau masuk oversold, dan bila berada di tengah-tengah, dia mau masuk neutral, which is RSI sama dengan 50. Okey, ini adalah cara konvensional ataupun cara normal way kita baca RSI, right? Kekurangan ataupun disadvantage baca RSI macam ni, kita hanya tengok RSI itu pada satu value saja. Contohnya kalau RSI 70, anda sebagai trader tengok lebih 70 je, anda dah fikir overbought, right? Tapi anda tak dapat tengok pergerakan daripada price daripada RSI 50 ke 70. Bagaimanakah price menuju ke arah overbought? Terdapatnya perubahan yang nombor yang ketara antara contohnya RSI 50, 51, 52, and then dia turun naik. Sekiranya kita boleh visualisekan transition daripada RSI 50 hingga 70 dan ke atas secara mapping, secara colouring, dia memberikan kita a better visual cue ataupun bantuan visual ataupun visual aid dalam mengenal pasti perubahan harga daripada keadaan neutral ke arah overbought. Dengan sekali lihat saja anda boleh tahu market adalah menuju ke overbought. Maksudnya market tengah buat uptrend. Dan terbaliknya, jika market RSI-nya daripada 50 menuju ke oversold, colornya akan berubah daripada yellow ke red. So anda mendapat visual cue ataupun visual aid yang menunjukkan market is moving towards the oversold, which is downtrend. So dengan sekali lihat saja anda boleh tahu market is pressure ataupun market overall market pressure. Sebab market pressure meaning kalau anda nampak pressure, selling pressure makin kuat, anda boleh tahu bahawa RSI map ni menuju ke arah merah. Semakin merah, semakin kuatlah pressure sellingnya. Dan bila semakin hijau, transition color daripada neutral ke overbought, anda boleh nampak betapa kuatnya buying pressure dalam satu market itu. So anda tidak perlu lagi melihat
RSI, kecuali anda mahu melihat RSI divergence. RSI divergence anda kena tengok dia punya higher high atau higher low lah. Tapi kalau untuk tengok creating a overbought condition, transition from oversold ke overbought dan ke oversold, anda boleh melihatnya dengan lebih bagus dengan menggunakan RSI heat map. Dan RSI heat map ni juga boleh membantu kita membuat filtering terhadap blue diamond yang kita nak trade. Contohnya, right, jika color RSI map tu bertukar daripada merah atau merah, orange, yellow and slightly yellow and then to green, ia menunjukkan perubahan daripada oversold ke overbought. Di sinilah arah di mana price menaik. Kalau kita nak beli, kita kena beli arah pada ketika perubahan color daripada merah ke hijau. This is our buying direction, right? And then dalam masa yang sama, jika terdapatnya blue diamond muncul, right, kita kena lihat blue diamond tu. Kita kena consider the blue diamond yang muncul pada keadaan yang menaik. Contohnya, look for blue diamonds when RSI heat map transits from orange to yellow to green, right? The best is kita nak dapatkan pada ketika reversal from downtrend to go to uptrend dan go to overbought. Sebab apa kat sini kita boleh setkan kita punya take profit level. Sebab normally bila market sudah sampai overbought, what's next? Dia akan reverse kepada downtrend. So kalau boleh kita tak nak trade dengan blue diamond yang terdapatnya area overbought, kerana bila blue diamond muncul di overbought, dia menunjukkan last market momentum yang sedikit sebelum dia capai ke paras harga tertinggi sebelum dia jatuh. Okey, kita tak nak masuk pada ketika ini sebab ni dipanggil late entry, right? Buyer yang late entry yang kemungkinan besar akan tercedok apabila market reverse. Sebab kita punya reward dekat atas ni dah tinggal sedikit. Sebab dia mungkin akan menuju ke previous resistance. Alright, market telah exhausted, especially bila berada di dalam extreme overbought. Apabila market telah berada dalam extreme overbought dan terdapatnya RSI divergence, bearish divergence, dan market boleh turun. Dan kalau kita masuk pada ketika ini, kita hanya dapat reward yang sikit dan kemungkinan besar kita akan track sebagai bull trap ataupun tercedok di puncak. Right? Yang terbaiknya bila kita terdapat blue diamond pada ketika transition daripada orange to yellow and then go to overbought. Contohnya iaitu kita masuk awal. So the whole range of green nanti kita boleh lock the profit. Okay? Okay, ini adalah salah satu contoh penggunaan RSI heat map yang available di dalam AMCS pattern detector dan juga dalam AM premium VPSA indicator, right? Kalau anda load dalam indikator ini dalam chart anda akan dapat lihat setup macam ini. So anda dapat tahu seolah-olah kita ada heat map ataupun pressure map yang menunjukkan market menuju ke arah overbought ataupun menuju ke arah oversold. Ya, kita boleh tengok market dengan naik turun dengan menggunakan candle, tapi kita tak dapat tengok dia punya pressure of price is being changing towards the overbought or towards the oversold. Dengan menggunakan color RSI ini, anda boleh dapat early indication that market is towards certain direction, probably into the overbought dan juga kepada oversold. Dalam contoh yang anda dapat lihat ini, anda boleh nampak ya, charge background color gradually changes from yellow to orange to red, indicates market is moving towards the oversold conditions. So this is both provide opportunity to get out from the market at the top and entry into the market at the bottom as the price is extremely oversold condition. Okay, apa yang nak beritahu ialah sekiranya ada long position dah sampai pada awal ni, dan apabila RSI heat map menunjukkan market telah berubah daripada green kepada orange, kepada yellow dan reddish, ini adalah salah satu tanda untuk anda keluar daripada market sebab dia memang menuju kepada RSI oversold, right? Dan sekiranya anda belum berada position, anda boleh menjadi peluang untuk entry sebab sekiranya market telah menjadi downtrend dan menuju kepada oversold, anda boleh dapati bahawa market akan create condition dipanggil extreme oversold di mana color merahnya tidak berubah lagi dan price dah tak boleh turun. Maksudnya market dah sudah buat bottom. Dan sekiranya blue diamond keluar pada masa itu, anda boleh mencari point ataupun entry point untuk masuk ketika market reversal. Dan ini akan memberikan anda peluang higher reward. Okay, sama juga jika sekiranya anda berada di dalam tiada dalam position dan anda mendapati bahawa blue diamond berada di area of a heat map yang transits daripada orange to yellow to green, right? So ini adalah opportunity anda untuk masuk. Contohnya bahagian ini, bila market dalam uptrend, dia membuat temporary correction dan terdapatnya blue diamond, anda boleh masuk ketika market RSI heat map ni menuju ke arah daripada orange to light yellow dan to green and menuju ke atas dan seterusnya, right? Dan bila terdapatnya ke market RSI ni,
RSI heat map menunjukkan color telah berubah daripada yellow ke orangish, dan anda boleh keluar dan anda boleh re-entry semula bila color bertukar semula kepada orange, yellow dan green. Yang penting anda kena faham arah pertukaran color tersebut. Anda boleh lihat seperti di dalam slide ni ya, slide yang berikutnya. Kita nak trade blue diamond apabila market punya RSI changing from orange to yellow to green, right? Itu the best transition color untuk kita masuk untuk trade. Okay, dan kebanyakannya bila terdapatnya di atas, right, katalah blue diamond berada di kawasan yang very green, striking green, maksudnya market telah extremely overbought. Di situ blue diamond anda tidak perlu trade, anda boleh jadikan itu sebagai take profit. Sebab apa? Dia apabila market telah sampai ke area of overbought, extremely overbought, the color akan stay green dan ada kebarangkalian yang tinggi selepas itu dia akan reverse, right? Tapi ada juga situasi di mana greennya akan berada terlalu lama, akan berada quite lama lah, di mana anda boleh juga buat profit, tapi pada saya itu adalah lebih kepada probability yang low, right? Kita nak trade menggunakan probability yang tinggi, so kita trade secara safe, right? Kita start from below dan kita capture the whole swing up. Kita bukan capture the last swing, because last swing is the last momentum. Last momentum is not sustainable, dia akan jatuh, right? Marketnya, harganya akan jatuh selepas itu. Okay, 30 minit pertama dalam video ini telah terangkan fundamental konsep berkenaan dengan AM Premium VPSA, bagaimana cara untuk anda baca, apa itu BU, apa itu significant volume buy up, apa itu blue diamond ataupun BD, right, and then apa itu RSI heat map, right? So now is the time to kita combine all together and kita tengok bagaimana konsep ini ditunjukkan di dalam strategi yang kita guna. Sebelum kita berubah kepada actual chart, right, nanti kita akan tengok actual chart dengan AM Premium VPSA. Saya nak bawa anda ke satu schematic yang anda dapat lihat sekarang ni berkenaan dengan konsep trend following entry. Trend following entry adalah salah satu strategi yang kita akan pakai menggunakan blue diamond. Macam mana contohnya bila kita dapat blue diamond, apa kita perlu buat? Adakah nampak saja blue diamond kita nak terus masuk? Sebab kita ingat dia adalah volume yang jerung masuk, right? That is wrong. Volume yang masuk signifikan tidak semestinya volume yang akan menggerakkan price. Saya berkali-kali ada bercakap berkenaan dengan volume ini adalah penting untuk create support, untuk accumulation, untuk breaking the resistance. Dan yes, jika semua resistance all the seller tak ada, the only volume yang tinggal pada masa itu hanyalah digunakan untuk menaikkan price. Sebab volume itulah yang digunakan untuk clearance the liquidity level supaya price boleh berubah daripada satu tangga price kepada tangga price yang lebih tinggi. Alright? So, anda boleh fahami schematic ini. Pertamanya, di dalam trend following entry, bagaimana kita tahu sesuatu market itu dalam keadaan uptrend, kita boleh tengok dia punya dual EMA cloud, right? Dual EMA cloud adalah gabungan di antara dua EMA, kombinasi di antara 5 dengan 10 untuk short term, 9 dengan 21 untuk short to medium term, 20 dan 50 untuk medium to long term, and also longer combination, right? Untuk trading style saya akan menggunakan 9 dengan 21. Itu just nice untuk tengok between 10 days to 20 days ataupun 1 month cycle punya dual EMA cloud, right? So bila dual EMA cloud ini, right, bila dual EMA cloud ini berwarna hijau ataupun biru depending on color yang anda set, ia menunjukkan market is making higher high, higher low. Maksudnya uptrend, right? Sebab apa? EMA fast EMA, contohnya EMA 9 lebih tinggi daripada EMA 20, 21, right? Dan itu maksud bullish, bullish. Okay. So sekiranya itu adalah salah satu kriteria untuk kita gunakan trend following entry. Dan market sedang membuat higher high, high, and then low, higher high, and higher low, right? So bila anda terdapat di market sini, of course market yang sedang dalam uptrend akan ada diselangi dengan oleh correction. Peluang kita nak masuk adalah ketika correction telah tamat. Ini yang dipanggil buy on dip. But sekarang ni kita nak buy on dip dengan volume confirmation, alright? Sekiranya price telah membuat upswing and then dia correct, and dia buat lagi satu upswing and then dia correct. Okay, fasa correct ni kita boleh, first kali apa kita boleh buat adalah kita draw the falling trend line, untuk menunjukkan market itu sedang membuat correction. Selagi market itu di bawah di falling trend line ni, dia menunjukkan correction masih lagi berlaku. Dan sekiranya sudah sampai ke satu paras di mana market telah tamat correctionnya,
anda boleh start untuk tengok peluang-peluang sama ada terdapatkah blue diamond di situ. Salah satu cara untuk kita tahulah, kita boleh gunakan Fibonacci. Contohnya kita gunakan swing ni, right? Kita gunakan low to high swing, kita tarik Fibonacci number tu, Fibonacci ratio, Fibonacci retracement, dan katakanlah pada itu Fibonacci level di sini adalah bersama dengan 61.8%, right? Itu menunjukkan potensi reversal area ataupun reversal level. Fibonacci reversal level untuk market yang sedang bull, right? So, anda boleh menggunakan itu sebagai confluence pertama, dan juga menggunakan paras harga sini dengan confluence dengan market yang sebelumnya, ya. Contohnya, katakanlah di paras 61.8 Fibonacci tadi, right? Okey, terdapatnya previous market structure. Contohnya saya ubah sedikit di sini, right? Dan sini saya ubahkan sedikit untuk menunjukkan dia di area terdapatnya resistance, dan kemudian kita boleh tahu bahawa terdapatnya resistance yang bertukar menjadi potensi untuk tukar untuk menjadi support, right? Resistance become support, right? So, ini menambahkan lagi confluence anda di mana di sini adalah potensi untuk market reversal, right? Di sinilah market akan stop dia punya pullback, dip, dan meneruskan kenaikan. Oleh yang demikian, sebelum anda masuk, anda boleh menggunakan blue diamond sekiranya terdapatnya blue diamond di sini dan menunjukkan ada renew interest. Maksudnya buyer sudah datang, sebab buyer pun menggunakan teknik yang sama, Fibonacci. Ada buyers pun menggunakan Fibonacci ataupun previous structure sebagai tempat di mana dia boleh menjadi potential support untuk market rebound semula, right? So, kita menggunakan itu sebagai sentiment indicator, right? Bila terdapatnya buyer yang fikir ada di sinilah tempat accumulation berlaku, di sinilah tempat support berlaku, dan kedatangan mereka dalam market, kewujudan ataupun incoming flux of buyer ke dalam ni, kita boleh tengok apabila blue diamond keluar. Itu menjadikan kita sebagai confirmation bahawa paras harga di sini mempunyai support yang sedang building up, a building up of support, right? Bila kita terdapatnya blue diamond, kita boleh dapat hint bahawasanya terdapatnya renewed interest, bullish sentiment, the building up of strength from the buyer untuk menjadikan tempat ini sebagai strong support, dan seterusnya sebagai launching pad untuk price reverse uptrend, untuk continue the previous trend. Sebab kita masih lagi di dalam bullish market. So, market setelah dia pause ataupun buat correction, dia kena sambung dia punya trend. So, di sinilah di mana blue diamond kita akan memberikan kita confirmation bahawa breaking of this trend line, the falling trend line ni, yang breaking ni akan menjanjikan upswing yang baru. Okey, dan sekiranya upswing ni sampai sehingga ke previous resistance, anda boleh mendapat reward yang lebih tinggi, right? Sebab anda masuk pada ketika dip yang telah dikenal pasti mempunyai volume buy up yang tinggi. Dan sekiranya dalam proses untuk kembali kepada previous high, terdapatnya volume signifikan yang berlaku, of course ini adalah sangat logik, kerana apabila market sudah mendapat swing yang tinggi, upswing, public participant akan join masuk, right? Dia dipanggil join late buyer ataupun dia join into the middle of the swing, right? Di sini kita boleh kenal pasti juga sebagai another blue diamond yang berpotensi untuk menunjukkan kita menambahkan position, ataupun sekiranya dia tidak ada position, kita boleh tambah di sini. Tetapi ada trick di sini, kerana lagi lewat blue diamond ni muncul apabila menghampiri resistance, lagi kuranglah anda punya reward, right? So, ada potensi jika anda masuk lewat ketika blue diamond yang sudah menghampiri resistance, ada potensi untuk market turun ataupun tidak melepasi resistance ini dan menyebabkan anda terjadi bull trap, right? Sebab apa? Anda long di bawah resistance, dan sekiranya volume yang keluar ni tadi tidak cukup, dia akan menyebabkan anda reverse, alright? Anda terceduk di sini dan terperangkap, right? So, saya akan tunjukkan lagi dengan contoh-contoh yang akan datang di mana situasinya blue diamond ni sepatutnya kita boleh trade dan sepatutnya kita tidak boleh trade, alright? Anda boleh tengok kenapa. Dan sekiranya market telah break the previous resistance high, right, dan mempunyai another volume blue diamond, anda boleh masuk juga sebagai another position. Sebab apa? Dah confirm apabila market retrace ataupun apabila market telah break the resistance, and then anda confirm bahawa dia akan meneruskan kenaikan. Tetapi ada juga kebarangkalian di mana anda boleh dapatkan bull trap juga di sini, di mana selepas dia break, disebabkan volumenya tidak cukup, walaupun di volume dia signifikan, tetapi masih tidak cukup, dia ada potensi untuk jatuh. So, di sini anda boleh dapat lagi tunggu lagi another setup untuk menunggu ke blue diamond yang keempat, ya, blue diamond yang keempat, di mana di situ terdapatnya renew interest yang menunjukkan kita boleh trade selepas after retest. Okey,
Right? Ini Blue Diamond number 4 menunjukkan market going into retest, dan selepas retest tamat dia akan menjadi uptrend. Sebab dahulunya line ini adalah resistant, right? Now untuk menjadikan dia support, dia kena test dulu sebagai support. If the support is intact, meaning that this is a new support, dia akan mempunyai kebarangkalian tinggi untuk menyebabkan dia sebagai uptrend boleh disambung dan meneruskan kenaikan dan seterusnya kenaikan ke atas. Okay, so kewujudan Blue Diamond ini, anda boleh lihat ya, kewujudan Blue Diamond adalah sangat penting di dalam konteks di mana ni dia berlaku, right? Contohnya Blue Diamond number 1 berada di bahagian reversal, confluence dengan previous market resistance, Fibonacci level, ataupun terdapatnya rejection candlestick seperti bullish hammer ataupun bullish engulfing yang membantu kita memberikan kepastian berkenaan market is already reverse setelah membuat correction di dalam uptrend. Okay, so anda boleh menilai. Bagaimanakah anda untuk menilai apakah reward yang boleh anda pakai di sini? Anda boleh menggunakan trading view punya long position risk reward calculator untuk melihat berapakah risk reward yang anda boleh trade. Obviously kalau anda trade pada BD1, anda akan mendapat risk reward yang very low ataupun reward yang sangat tinggi. Sebab apa? Anda punya risk hanyalah 10% ataupun previous low, right? Very tight stop loss yang anda boleh letak. Dan bagaimana pula dengan reward? Reward anda sangat tinggi kerana jarak daripada sini sehingga previous resistance can be large. So anda mempunyai reward yang tinggi. Tetapi jika anda masuk pada Blue Diamond yang berada di tengah-tengah, anda still boleh buat profit, cuma rewardnya less. Dan terdapat risk di mana setelah sampai di resistance dia jatuh semula. So dalam keadaan ini anda kena berhati-hati. Anda kena close monitoring anda. Sebab apa? Anda masuk pada ketika jarak anda dengan resistance dah makin hampir. So memang takut jika market rebounds back down, right? And then jika anda masuk selepas reverse, jika anda masuk setelah break, situ pun ada kebarangkaliannya untuk return move. Sebab apa? Dijadikan bull trap, alright? Okay, so yang paling sesuai adalah dua tempat di sini, iaitu Blue Diamond pada ketika Blue Diamond number 1 dan Blue Diamond number 4, alright? Yang lainnya mempunyai higher risk. Sebab apa? Untuk BD1, you punya jarak dia dah semakin sikit dengan resistance, so anda boleh mungkinkan rebounds. Dan jika dia rebounds, dia akan boleh potensi untuk rebound jatuh ke bawah ke previous support. Dan di sini menyebabkan anda terperangkap. Anda menggunakan teknik harapan akan terperangkap. Sebab apa? Price semakin jatuh, semakin jatuh. Sebab price could make a return move to the broken TL and cause bull trap, right? Itulah sangat bahaya, right? So Blue Diamond yang muncul pada nombor 1 dan nombor 4 adalah Blue Diamond yang mempunyai higher probability untuk memberikan reward yang lebih tinggi. Alright? Kenapa? Dia berada pada peringkat di mana kawasan support dan tidak subjek kepada bull trap. Tapi Blue Diamond nombor 2 dan nombor 3 subjek kepada return move yang menyebabkan bull trap. Alright? Nanti kita akan lihat bagaimana cara dalam actual chart, bagaimana dia semuanya berlaku. Okay? Okay. Sekarang kita telah belajar bagaimana teori untuk menggunakan trend following entry strategy dengan menggunakan buy deep, buy on deep, and then kita confirm dengan Blue Diamond, and then kita buy during breaking out of resistance, and then kita buy during retest. Alright, itu semua adalah conceptual trading strategy. Lepas ni kita akan tengok actual chart, actual result traded, macam mana kita boleh visualize the actual trading kan, kalau kita menggunakan real chart. Tapi sebelum tu saya ada sediakan checklist di sini. Ya, sama seperti yang saya telah terangkan di dalam slide yang sebelum ini, cuma ini adalah lebih detail lah. Anda boleh jadikan ini sebagai checklist semua, right? So kalau saya boleh ulang sekejap, right? So trend following entry dia punya checklist lah. Dual EMA cloud is green. Okay, saya tengok tadi untuk tentukan dia sama ada uptrend. Price is tracing toward the dual EMA cloud. Price making a short temporary correction pullback before continuing the uptrend, right? Kita kena cari market yang tengah pausing di dalam uptrend, ya, di tengah buat retracement, dan kita cari on buy on dip. And then price can be above or inside dual EMA cloud, alright? And then formation of CLC reversal, kan? Kita tengok tadi bila kita reverse tadi, setelah dia untuk menuju ke continuation of the trend, kita kena cari bullish engulfing ataupun hammer, right? Anda boleh menggunakan AMCS pattern detector untuk kenal pasti apakah pattern bullish reversal
yang boleh ada dalam candlestick chart, right? And then kita telah lihat bahawa RSI heat map color transit from orange to yellow to green, right? This is the buying direction yang kita kena follow supaya kita boleh cari di paras harga yang paling bawah dan bergerak hingga ke overbought. Alright. Blue diamond appeared and the blue diamond filter bar is green. Okay. Selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan blue diamond filter. Saya ada buat satu extra indicator untuk membantu tuan-tuan, puan-puan semua untuk evaluate sama ada candlestick tadi ni boleh masuk atau tidak. Kita ada filter dia sendiri, right? And then selepas tu kita cari entry points on the next candle. Selepas blue diamond keluar pada satu candle ni, kita cari entry point selepas tu. Sebab apa? Sebab blue diamond ini hanya keluar setelah satu candle itu completed. Selagi candle tu tak complete, blue diamond tidak akan keluar walaupun ada volume yang tinggi. Contohnya, sekiranya dalam satu hari anda nampak volume yang tinggi, right? Dan tapi pada daily time frame, the blue diamond tak akan keluar selagi daily time frame tak habis, right? Sebab saya memang set supaya dia hanya evaluate pada candlestick yang telah habis ataupun telah complete the candle. So, jika di dalam hari trading yang sama anda ingin cari peluang-peluang entry, anda kena masuk time frame lower than daily time frame. Contohnya hari ni hari Isnin ataupun hari Selasa, anda nak trade hari tu, anda nak cari peluang di manakah ada volume yang masuk dan anda mahu trade, anda kena tengok sama ada dalam time frame 30 minit, time 15 minit, 1 jam ataupun 4 jam. Dia mestilah lower daripada daily. Sebab apa? Sekiranya lower time frame punya ni, bila candle ni siap, anda masih ada baki waktu untuk trade pada waktu itu. Tapi kalau daily, anda kena tunggu kebesokan harinya. Contohnya hari Isnin selepas pukul 5, candlestick daily siap, ada satu blue diamond keluar, anda boleh trade pada keesokan harinya. Tapi kalau anda nak trade hari yang sama, anda kena tengok lower time frame punya chart, right? Dan apply AM Premium VPSA dalam chart 4 hours, 1 hours, 30 minit dan 15 minit. Jangan lebih kurang daripada 15 minit, right? Okay. And then entry can be either based on momentum entry and retracement entry. Okay, itu nanti kita akan tengok lebih detail apakah yang dimaksudkan dengan momentum entry dengan retracement entry, right? Okay, and then kita boleh onkan juga entry point guide levels. Okay, di dalam VPSA anda boleh on guides entry points di dalam dashboard, right? After that, anda boleh setkan stop loss, iaitu stop loss berkenaan dengan 10% ataupun minus 10% ataupun anda punya previous low or pivot low, right? And TP level, your net resistance ataupun your certain price percentage, right? And calculate long position risk to reward ratio. Ni anda boleh gunakan TradingView long position calculator. And then if the RRR, the risk to reward ratio is okay, sebenarnya ni terbalik risk reward ratio anda boleh juga sebut reward to risk. Okay, tapi dalam konteks ni adalah reward to risk. Maksudnya reward anda ratio terhadap reward anda terhadap risk mesti lebih besar daripada 1.5, right? Barulah ada consider long position, alright? So di sini saya ingin buat pembetulan sedikit lah, right? Exit. Okay, di sini anda kena fikir adalah reward to risk, right? Bila reward to risk, maksudnya anda punya reward kena besar, risk anda kena kecil. Okay, so reward to risk anda mestilah lebih besar daripada 1.5. Barulah anda boleh trade to consider profitable. Okay. Okay. So now next. Okay, next lah saya nak tunjukkan apakah actual chart yang kita boleh tengok example terhadap Exo chart yang mana kita boleh trade menggunakan trend following entry. Right? Okay. Okay, ini adalah contoh pertama. Okay, yang ini di mana bila anda loadkan EM Premium VPSA, pertama kalinya anda akan dapat RSI heat map ni. Okay, akan tunjukkan anda tentang selling pressure ataupun buying pressure. Anda akan nampak dual EMA cloud. Ini yang anda nampak ni seolah-olah wave ni ada span color di sini, dipanggil cloud, EMA cloud. And then anda juga ada pivot high, pivot low. Ini jika anda pakai Structural Analysis Toolkit Pro, part of our indicator juga, right? So anda boleh on kan anda punya pivot high, pivot low. And then line dot blue dot and red dot ni adalah line entry point yang suggested by the algorithm. Anda boleh on menggunakan dashboard nanti. Dan anda nampak blue diamond ya. Blue diamond keluar muncul pada candle, and then dia memberikan signal bahawa terdapatnya buy up volume yang signifikan masuk ke dalam market, dalam stok ni. Right. Dalam ini kita dalam contoh dalam chart ini adalah 4H.
Ini daripada ATA IMS Berhad. Okay. And then kita ada lagi satu indikator iaitu AM Blue Diamond Filter yang digunakan untuk filter Blue Diamonds. Blue Diamonds ni dia akan keluar pada setiap market structure menandakan pergerakan volume. Tetapi hanya certain volume Blue Diamond saja yang kita nak trade long. Right. Oleh yang demikian kita perlu menggunakan filter. Contohnya, sekiranya filter kita menunjukkan green bar, right? Dan barulah Blue Diamond itu kita boleh masuk, right? Especially the green bar is at the very low height, Contohnya kat sini kita dapat green bar low height, right? Maksudnya dekat dengan kosong. Ini adalah peluang untuk kita entry. Sebab bila green bar itu growth, right, dekat situlah kenaikan price berlaku. Dan apabila sampai ke bar yang paling tinggi, dia dah tak boleh naik lagi. Di situlah tandanya reversal akan berlaku. Dan seterusnya green bar tadi akan bertukar kepada red bar. Red bar anda akan nampak dia pull back, right? Dan sekiranya terdapat Blue Diamond di dalam red bar, anda ignorekan Blue Diamond ni. Sebab apa? Dia adalah dangerous, right? Dia menunjukkan volume yang cuba absorb the selling pressure. Kita tak nak trade volume ketika masuk pada dia absorbing, sebab dia tak menggerakkan harga. Dia hanya absorb the selling pressure dan cuba memperlahankannya sebelum jatuh, right? Okay. Dan kembalinya, dan lagi contoh, bila kita dapat Blue Diamond dan sekiranya green bar di dalam kawasan negatif, dan anda boleh trade juga. Contohnya macam ni. Dalam keadaan ni, contohnya bila kita dapat Blue Diamond di dalam candle, dan di bawah ni pun green bar, dan bila candle ni siap, dan kita boleh entry pada kepada keesokan ataupun depend on the next candle, right? Anda boleh masuk sama ada menggunakan momentum. Momentum entry bermaksud anda enter selepas market tutup pada higher price than the Blue Diamond punya price, right? Kalau retracement entry bermaksud anda menggunakan buy limit order untuk mendapatkan market pada harga yang lebih murah daripada harga di mana Blue Diamond berlaku, iaitu di paras midpoint candle tersebut, right? So kita terdapat dua entry selepas Blue Diamond berlaku, iaitu pada momentum entry dan pada keduanya pada retracement entry. Pada momentum entry ni, sekiranya momentum ni sangat kuat, anda boleh masuk market order dan terus price naik atas, right? Ataupun anda mahu tunggu pada cheaper price, anda boleh letak buy limit order, dan price selepas Blue Diamond keluar, dia akan retrace sikit dan pick up anda punya buy limit order dan meneruskan kenaikan. Apa-apa pun anda kena make sure bahawa green bar di sini mestilah hijau. Green bar ni boleh berlaku sama ada di kawasan negatif dan kawasan positif. Yang penting dia adalah green bar. Dan lagi satu yang anda kena tengoklah, green bar tu kalau dia dah sampai ke maksimum, anda kena perhati-hati sebab dia mungkin menunjukkan selepas itu adalah reversal. Alright. Itu adalah penerangan simple dan ringkas berkenaan penggunaannya. Lepas ni kita akan tengok lebih detail lagi bagaimana ia diterjemahkan di dalam actual chart, right? So di dalam menggunakan VPSA ini, right, anda boleh menggunakan beberapa tools seperti trend lines yang anda draw manually, trend lines. Anda juga boleh gunakan pivot line. Lepas tu anda boleh menggunakan dua EMA, RSI heat map, Blue Diamond filter. Ini semua adalah untuk membantu anda memilih Blue Diamond yang terbaik. Okay, apa yang best pasal trend following entry adalah pertamanya kita boleh mendapatkan large reward. Maksudnya kalau anda masuk di bahagian selepas retracement, dan jika anda masuk, anda boleh hold the position as long as the cloud stay green. Maksudnya anda boleh tangkap the longer swing. Every time dia buat retracement, anda even boleh tambahkan lagi position anda, right? And then reward dia boleh jadi tinggi. Okay. And then lagi satu, kita mempunyai entry yang sangat bagus. Sebab apa? Kalau anda capture volume pada retracement, dia buat pause, anda boleh mendapat entry pada the lowest point possible. Alright? Itu yang sangat penting. Tetapi ada disadvantage menggunakan trend following, di mana sekiranya anda telah sampai ke bahagian atas, right, dan sekiranya market pull back, the market can pull back to very low because dia akan cari the immediate support. Kalau support itu dah terlalu jauh, anda mempunyai kebarangkalian untuk mendapat loss yang tinggi sebab anda punya support masih lagi jauh di bawah. Dan especially jika anda masuk pada keadaan late buyer, di masa anda masuk ketika market sudah pun menjadi green zone, di mana tempat sepatutnya kita TP tapi anda masuk juga, right? Itu pun berbahaya. Okay, the concept is kita nak cari buy on dip during trend pausing. Maksudnya ketika buy on dip, ketika market yang tengah uptrend sedang membuat correction, kita nak menggunakan indication volume daripada VPSA untuk masuk. Alright? So harap ia sangat jelas di sini.
Okay. Okay, next adalah setup-setup yang possible yang anda pilih, yang boleh pilih, and anda perlu consider untuk mencari peluang-peluang masuk, right? Anda telah tengok tadi skematik di mana pertamanya market mestilah buat uptrend, okay? Iaitu kita kena pasti dengan menggunakan dual EMA cloud positif ataupun berwarna biru atau hijau, right? And then bila dia membuat uptrend, dan market sedang, lepas tu market pun membuat retracement, right? Market dalam uptrend tetapi membuat pullback ataupun temporary correction, alright? Anda boleh lihat bila dia market buat higher high, higher low dari sini, pada sampai satu tahap di mana very green, right? Market pun tengah market pun start dia punya pullback. Anda boleh nampak di sini. Di sinilah yang saya kata tak recommend untuk blue diamond di sini. Sebab apa? Di dalam keadaan zone biru, zone green, di mana market sudah already topping, right? Ini menunjukkan last momentum. So sebelum dia initiate dia punya correction, so anda boleh follow market yang macam ni. Jika market itu sedia membuat sedang membuat correction, dan pada satu ketika bila correction tu telah hampir tamat, dan anda nampak satu blue diamond di sini yang menandakan market is ready to reverse. At least pada masa ini dia ready untuk stopkan market untuk buat satu temporary support di sini. And then anda boleh drawkan trend line dan anda monitor sekiranya trend line tu pecah dengan volume. Anda terdapat dalam contoh ini, anda mendapati ada 3 volume, significant volume cuba untuk cross sebelum, ketika dan selepas pemecahan trend line, falling trend line ni. Falling trend line ni adalah sebagai satu guideline kita untuk make sure pullback tadi telah tamat atau tidak. Pullback akan tamat sekiranya pullback akan tamat sekiranya trend line ni pecah dan candle close above the trend line dan meneruskan kenaikan, right? So jika anda trading pada ketika trend line break ini, macam saya tunjuk dalam skematik yang saya tunjuk sebelum ini, anda boleh catch the reversal point during the uptrend, buy on dip with significant volume. So anda boleh enjoy, participate the trend very high when they make to another higher, to green zone. Anda boleh tengok ya, green zone berpindah kepada green zone. Di sinilah tempat yang di mana market retrace. Seperti yang saya kata tadi, anda kena masuk dalam keadaan RSI heat map daripada orange to yellow to green. Di situlah kenaikan berlaku. Kita tak nak masuk ketika green sebab dia dah already stretch up, dah already berada ke atas. Okay, so jika saya boleh ulangkan semula, right, untuk slide yang skematik tadi, ia sama seperti ini. Market sedang buat uptrend dan pullback, retracement, dan kita draw the falling trend line. Kita tunggu blue diamond di sini, dan bila blue diamond confirm masuk, dan kita boleh enter dan allow us to enjoy the trend from bottom to up, right? Okay, itu yang dipanggilkan buy on dip on higher volume, right? So konsepnya tetap sama. Okay, kita draw trend line, ada blue diamond, dan kita naik atas. Okay, ini salah satu contoh yang pertama yang anda should consider bila di dalam market uptrend. Market uptrend anda boleh confirm dengan blue diamond, and then dengan dia punya dual EMA, right? Okay, another setup yang saya ingin tunjuk, setup yang masih yang sama, alright? Kita dapati pada market telah naik, alright? Market telah naik, and then sampai di green zone, dia telah overbought. Bila telah overbought, dia akan reverses, right? So anda boleh start calculate ataupun draw the trend line. Okay, anda monitor dia punya trend line sampai satu di mana kita terdapat volume berada di tahap untuk memecahkan trend. Di sini anda boleh nampak bagaimana filter ini sangat berguna untuk membantu anda menilai sesuatu blue diamond itu tidak. Alright, anda boleh nampati bahawa blue diamond ini berlaku pada ketika di bawah trend line ni, tetapi blue diamond filter mengatakan red bar. So anda tidak perlu trade menggunakan volume ini. Ini adalah volume ketika untuk absorb the selling pressure, right? Sebab tu market tengah downtrend, akan ada buyer yang coming try to stop the from further falling, tapi tidak berjaya. Market selling pressure sangat kuat lagi. And then kita boleh tengok daripada RSI heat map, daripada yellow ke orange dan ke orange, yellow, green, yellow to orange. So dia menunjukkan selling pressure is increasingly. So bila selling pressure increasingly, kita tak nak masuk pada ketika itu. Alright, kita kena tunggu sampailah sehingga market dah sampai ke temporary bottom. Anda dapat lihat bahawa green bar mulai wujud di sini, dan terdapatnya blue diamond pada green bar. Pada kita itulah anda boleh masuk dan boleh dapat point betul-betul masa ketika reversal berlaku. Okay, di sini blue diamond filter ni menggunakan higher regression linear equation, di mana dia boleh detect awal pergerakan
candle yang melemah di dalam downtrend. So dia boleh membantu anda untuk menilai sama ada blue diamond itu sesuai atau tidak untuk reversal ataupun masih lagi dalam keadaan downtrend. Alright. So the keyword here, kalau dapat blue diamond pada red bar, anda ignore dan hanya consider bila blue diamond apabila green bar di sini, bar di sini menjadi warna green. Alright. Okay, green bar di sini daripada region negatif sebab di dalam keadaan prior trendnya adalah downtrend. Nampak tak? Ini dalam downtrend, right? Lower low and higher low, lower low and lower high. So candle kita, green bar kita, kita punya blue diamond filter akan berwarna red bar, right? Akan berwarna merah. So sehinggalah dia bertukar menjadi biru ataupun menjadi hijau, barulah anda consider untuk trade dengan menggunakan diamond tersebut. Okey, ini ada lagi satu contoh di dalam market bursa, di dalam daily time frame ya, Franken Corporation. Contoh yang sebelum ini adalah di dalam dalam daily, dalam 4 hourly ya. Contoh pertama tadi kita dalam one day daily, right? Dalam contoh yang kedua, contohnya yang daily ni anda dapat bila dah break, dah confirm blue diamond keluar pada daily candle, keesokannya anda boleh fikir untuk entry, sama ada menggunakan momentum entry ataupun retracement entry. Dan contoh yang selepasnya itulah dalam 4 hour, right? Bila anda tengok 4 hours, dah trend line sudah di break oleh candle yang mempunyai volume blue diamond dan blue diamond filter menunjukkan green bar, anda boleh masuk, right? Ini dalam boleh masuk dalam hari yang sama sekiranya anda detect ini pada waktu pagi, right? Sebab dia dalam lower than the daily time frame. Okey, contoh berikutnya ialah saya kembali kepada daily time frame. Okey, di sini ada dua setup yang boleh masuk, right? Setup pertama adalah di mana blue diamond berada pada candle yang cuba untuk memecahkan satu resistance. Kita panggil candle ni dipanggil breakout candle. Breakout candle adalah candle yang mana breakout berlaku untuk menembusi resistance. Dan pada proses penembusan itu berlakunya buy up volume yang signifikan untuk memecahkan trend, memecahkan resistance line tersebut, right? Anda boleh baca ya. Blue diamond appears during the process of breaking of the resistance level, but not not the one that appeared before the resistance level area. And you can see the subsequent candle traded and closed above the resistance level here, right? Indicating a successful breakout that is well supported by a significant buy up volume that is represented by the blue diamond, right? Apa yang dikatakan bahawa breakout candle ni dia memecahkan resistance ni dengan volume yang sangat kuat dan menyebabkan candle yang berikut pada hari keesokannya close above this resistance dan meneruskan kenaikan. Dalam situasi ini anda boleh trade di mana blue diamond pada ketika itu berada di resistance. Yang kita tak nak trade adalah blue diamond muncul sebelum di resistance. Sebab apa? Kita dah tengok dalam schematic awal tadi, apabila blue diamond keluar terlalu awal di bawah resistance, ada kemungkinan blue diamond itu masih lagi tidak cukup kekuatan pressure, buying pressure untuk menembusi, dan kemungkinan besar dia akan jatuh. Dia akan fall back and regain need more time or need more volume untuk retest again, right? Jika retest dan jika dia punya return tu terlalu deep, ini menyebabkan anda tercedok ataupun melebihi anda punya loss, stop loss anda, right? So the best way is when we confirm candle ni blue diamondnya pada breaking out candle. Kalau macam ni daily, right? So the whole one day is the process of breaking out the resistance, and then candle tersebut close above the resistance. So the next day, then you boleh enter on the next day. Sebab ini ada dalam daily, right? And then anda boleh take the profit from here, right? It's a very huge one, right? From RM3, lebih kurang RM3.10 sehingga RM3.70, right? Ini about lebih kurang 2 minggu punya upswing anda boleh dapat. Make sure selepas dia pecah satu resistance yang very significant resistance dengan blue diamond, right? And setup yang kedua adalah setup yang sama lagi sebelum ni, iaitu di mana market setelah dia go up, right? Dia swing up, dia retracement, right? Anda boleh nampak, right? RSI heat map bertukar daripada green ke yellow, and yellow go to orange, right? Di sini pun terdapat blue diamond. Blue diamond sini anda jangan trade. Sebab apa? Nampak tak? Blue diamond filter barnya berwarna merah. So anda tidak perlu risau berkenaan dengan blue diamond ini. Dan market apabila meneruskan kenaikan, and then after that dia resistance, right? Dia jumpa resistance,
and then dia buat temporary pullback ataupun correction, and then sama seperti yang sebelum ini, anda drawkan dia punya falling trend line, tunggu sehingga blue diamond keluar pada penghujung trend line, and tunggu sehingga blue diamond filter bar berwarna hijau, dan pada itulah ketikanya market mengumpul semula kekuatan daripada buyer untuk meneruskan kenaikan di dalam uptrend. Sebab kita masih lagi dalam uptrend. So uptrend, market mesti dia go upswing, dia buat correction dan meneruskan kenaikan. Kita kena ambil pada ketika dia membuat dip dan meneruskan kenaikan up, right? Meneruskan upswing. And contohnya BD appears when price reaching the end of the retracement in an uptrend correction and price breaks the falling trend line. Okay, ni sama seperti contoh yang sebelum ni. Kita kena make sure blue diamond berada pada green bar. Dan anda boleh mendapatkan good amount of swing right from the below, right? So anda tak akan dapat tercedok. Sebab apa? Anda mencari volume pada keadaan market at the end of the pullback ataupun at the end of the correction. Kalau macam ni, anda consider blue diamond pada pertengahan swing, tetapi pada ketika ini, walaupun swing sebelumnya adalah uptrend, tapi anda tahu bahawa blue diamond ini adalah blue diamond yang diperlukan untuk memecahkan trend, and then after that baru anda boleh consider naik, right? Tapi saya masih lagi recommendkan menggunakan setup yang macam ni. Ini lebih menarik, lebih reward dia lebih tinggi, alright? Okay, so dan bagaimana pula situasi di mana blue diamond tidak perlu di trade ataupun tidak anda kena ignore. Okay, di sini saya tunjukkan contoh di mana blue diamond should not be considered for trade. Okay, ini saya terangkan sebelum ni tadi, right? Contoh sebelum ni menunjukkan kita mendapati bahawa blue diamond pada candle yang breakout untuk pecahkan resistance. Tapi contoh yang berikutnya adalah di mana blue diamond muncul pada candle yang bukan yang breakout dia punya resistance. Anda nampak inilah satu adalah line resistance berdasarkan previous market structure. Anda boleh lihat blue diamond muncul pada candle sebelum candle itu memecahkan resistance. Dan apabila resistance terbentuk di sini, candle pada hari berikutnya ataupun candle berikutnya, yang ini dalam 4 jam, candle 4 jam berikutnya gagal untuk memecahkan resistance ini. So sekiranya anda masuk pada keadaan ini, anda akan tercedok ataupun anda akan jadi bull trap. Anda trap kerana market telah reverse. Okay, market ini mungkin reverse untuk buat another correction dan mungkin akan naik semula selepas itu. Tapi jika anda masuk terlalu awal di sini, right, anda kemungkinan besar masuk pada permulaan correction, dan di mana sekiranya correction tu melebihi anda punya loss risk ataupun lebih jauh ke bawah, anda akan mendapatkan loss walaupun anda masuk pada blue diamond, kerana blue diamond ini terbentuk di bawah resistance. Melainkan kita terdapat banyak pembentukan blue diamond di sini dan kita baru ada confirm, dan blue diamond tersebut pada candle yang memecahkan resistance dan seterusnya boleh menyebabkan candle yang berikutnya tidak jatuh daripada bawah daripada resistance ini, dan barulah anda confirm bahawa blue diamond tersebut adalah blue diamond yang sukses untuk memecahkan trend. Tapi dalam contoh ini, blue diamond ini tidak mampu untuk memecahkan resistance kerana dia berlaku sebelum resistance itu sendiri. Blue diamond terbentuk pada candle yang bukan pada breakout candle. Untuk contoh sebelum ni, blue diamond muncul pada candle yang breakout candle, dan candle yang berikutnya tidak pun turun daripada harga resistance dan terus menaik dan close above the previous resistance. So dia memasukkan dia telah clearkan the seller around this ni. This volume, the buyer is so huge, the amount of the buy up is so huge, the volume, that it clear all the seller at this price level, menyebabkan tiada test untuk this area ni sebagai support, right? Dia terus naik. Tapi di sini clearly masih terdapat banyak seller atau selling pressure yang tunggu di sini walaupun dengan kenaikan significant buy up volume pada blue diamond, right? Dan anda boleh lihat the blue diamond filter pun tidak mampu create a new stronger green bar untuk menunjukkan dia menaik ke atas, right? Okay, so next setup yang anda should not be considered also apabila BD appears when RSI heat map already in green zone. Ini pun saya telah cakap dalam contoh sebelum ini, ya. Contohnya di contoh sebelum ini kita dapati bahawa blue diamond terbentuk di green zone, already terbentuk di green zone. Anda tak boleh trade sebab dia akan menandakan market last exhaustion, last momentum. Bila last momentum, dia punya upside potentialnya dah sikit sebab the next one is nearing the buying climax, dan kemungkinan besar anda akan jatuh, right? Sama juga macam ni, right? Bila anda hampiri blue diamond menghampiri resistance, right? Contoh yang ni,
bila Blue Diamond menghampiri resistance, right, dia menyebabkan you have a very limited reward. Sebab kita takut bila resistance tu sangat kuat dan dia tak mampu memecahkannya. Alright, okay. So sama juga yang ni, kalau boleh kita nak masuk dalam keadaan di mana Blue Diamond daripada orange, yellow to green, supaya kita boleh tangkap dia punya upswing. Kita tak nak masuk ketika sudah sampai di green zone, it's already stretched out. Alright, inilah satu kondisi di mana Blue Diamond is very risky. Anda mungkin boleh trade jika anda trade di dalam hourly, sebab ini dalam daily, right, mungkin terdapat lagi banyak peluang anda boleh exit. Tapi dalam apa jua time frame, jika anda masuk Blue Diamond ketika itu hampiri resistance dan tiada confirmation that resistance itu boleh pecah oleh candle tersebut, it's a very risky entry. Okay, alright, di sini ada lagi contoh, alright, berkenaan di mana setup yang anda should not consider when the Blue Diamond appear, right. Dan ini sama, BD appears when RSI heat map already in green zone, right, potential reversal after reaching overbought. And then anda boleh tengok even dalam Blue Diamond filter, anda boleh dapati bahawa sekiranya the green bar is going higher and higher pada satu tahap di mana perbezaannya dah sangat sedikit, right, dan the green bar dah membuat flat, dia tak boleh naik lagi. And then selepas itu terdapatnya pembentukan red bar immediately after the green bar. Di sini menunjukkan reversal point. Dalam maksudnya price telah mencapai dia punya buying climax. Anda boleh nampak ada doji di top, right? Doji di top menyebabkan reversal of trend. Di sini anda boleh ambil opportunity ini untuk exit dengan cepat. Jika anda telah mempunyai position long di bawah ini, dan anda boleh jadikan ini sebagai exit indication, right. Tapi untuk orang yang belum ada position, sekiranya dia mendapati bahawa Blue Diamond pada green zone and then the green bar ni sudah sampai ke tahap yang sangat tinggi, ia adalah menunjukkan a risky entry. Sebab apa? Dia boleh retrace back dan menyebabkan anda terperangkap bull trap. Anda boleh tengok di mana jika terdapatnya green bar yang telah menaik, anda akan dapati bahawa perbezaan di antara green bar dengan yang sebelumnya semakin menipis dan menunjukkan dia sudah mencapai buying climax. And the next bar, anda boleh juga tunggu the next bar menjadi warna merah. Sebab Blue Diamond filter adalah lebih pantas. So sekiranya dia berubah jadi merah, anda still tidak loss dengan teruk lagi, right? Just a few percent pullback. So dengan bila dapat je warna merah, anda boleh immediately exit. Dan anda boleh re-entry sekiranya market mendapat setup yang baik, seperti setup yang saya telah recommend sebelum ini, right? So harap anda boleh training, anda boleh tengok video ni berkali-kali, tengok bagaimana setup yang saya ajar, dan tengok dia punya checklist, right? So anda boleh practice, anda cuba backtest manual, right? Okay, so ini sudah tamat part 1. Kita cover trend following strategy, and dalam part 2 nanti, episode part bahagian kedua, kita akan tengok reversal entry. Alright, okay, sekian, terima kasih.